Nongeye kugwa ikaze kuri Kigali Sport nk'ibisanzwe ndacyari Fredizo your host hano ugenda kunyuza mu nkuru zimwe na zimwe zikomeza zigenda zamuka mu mupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi. Yes, aka kanya rero hasotse inkuru ikomeye cyane izamukiye i Manchester y'umumediateri mushya. Manchester United yamaze kuba isozanya ibiganiro bye nawe nyuma yuko mu masaha make atambutse byari biri gushyirwamo imbaraga biri kwihuta ku muvuduko wo hejuru cyane kugira ngo uyu musore ahite atangazwa muri iki cyumweru nk'umukinnyi mushya w'ikipe ya Manchester United. Wakabande Yuri Tielemans wankiriraga ikipe ya Aston Villa. Hano ndi bugane n'abagabo batatu, David Ornstein wandikira The Athletic, nanganire na Fabrizio Romano wo mu transfer guru, ariko nsimbuke no mu bindi binyamakuru bikomeye cyane kubyo bigarukaho kuri inkuru, ariko cyane binatunyuza muri biography y'uyu musore. Niki Manchester imubonyemo gitumye bamusinyisha? Niki Manchester imubonyemo gitumye bagira icyizere cy'uko yaze kubafasha mu mwaka utaha w'imikino? Cyane ko Manchester bamaze kutwereka ko ni ikipe iri kwitonda ku isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi. Ni ikipe iri kugaragaza ikinyabupfura kidasanzwe muri iri soko, muri transfer summer market. Bari kwigengesera cyane umukinnyi bakamwitaho, bakabanza bakamenya ese ubundi afite ubwiza bwo kuyaza muri Manchester akagira icyo duhereza. Icyo cyavaho umubiri we umwemerera kuza gutanga umusaruro sezo yose nta bibazo bigiye bizamo. Icyo cyavaho ese yakorana na bagenzi bute, umutoza bakorana ute, umutoza we yamushima. Icyo cyavaho igiciro cye bimeze biti, ahembwa iki, ashaka guhembwa wiki, ese tumugura iki, tumukora mu ikipe yararimo, ese afite experience we bunarariboye. Ibyo byose ine yose iri kubigendamo gake, aho turi kwisanga ari abakinnyi basozanyije na ibiganiro bikarangira batabasinyisha akavuga toya wowe twagusanganya akabazo k'umubiri genda ntacyo wazadufasha mu mwaka w'imikino. Ubona ko mu miguru ya Manchester harimo ibintu byinshi bihindutse by'umwihariko muri iyi mpeshyi bitandukanye nuko Manchester agiye irema isoko mu myaka yagiye itambuka. Rero irindi zina ritunguranye ni rya Yuri Tielemans, utaravuzwe utaraganiriweho, n'ubwa mbere nanjye mugarutseho mushyira mu ntera imwe n'ikipe ya Manchester United, ariko byamaze gusa nkaho birangira inyishyu wari bwohereze mu ikipe ya Aston Villa, amasezerano ashobora kuza kusinya mu ikipe ya Manchester United. Yewe n'igitumye Man U nyine ari witekerezaho mbere y'amazina menshi twagiye tuganiraho menshi pe. Ubwo rero nyemerere ibyo byose yo dosiye nyikunyuzemo neza cyane akantu ku kandi ndagerageza mbyihutemo neza cyane, ariko ku buryo nawe uza kuza kubyenjoyinga. Ubwo rero ngushimira subscribinze, nawe utarabikora kanda kuri subscribe kugira ngo dukomeze twaguke byinshi tugaruka nk'ibi ngibi bitazajya bigucika. Manchester United rero imaze iminsi iri muri course yo gushaka mu mediateur, bikavuga ko ashobora kuzinjamo batatu, ariko twese dukubiswe n'inkuba dutungurwa no kubona Manchester United hari amakuru azamuka avuga ko ibiganiro yari bigeze kure na Yuri Tielemans. Amakuru yanatangajwe na David Ornstein watunguranye mu masaha nka 34 atambutse, nibwo uyu mupapa wandika kuri The Athletic yari ku inkuru na Fabrizio narabitangaza, ibinyamakuru bikurikira Manchester ntibirabitangaza, ariko Ornstein arabitangaje nk'umuntu rero w'umunyamakuru bukomeye ufite amakuru. Aho naje aravuga ati ese n'ibyaba ari muri wa mujyo uko Manchester ifite abamediateri benshi kuri radar zabo nyuma yuko ibya Ederson byanze, sinako bagiye kuri uyu nguyu. Ariko uyu mupapa iryo jambo yongeye ati advanced talks, ibiganiro biri kugenda byiyongera ku kijyanye n'umuvuduko, biri kuta bidasanzwe. Hano aravuga ati eka iyi dosiye tuyikurikirane turebe cyane. Ibi biza binakurikiranye nyine nuko ine yose yari maze gusa nkaho itenguhwa n'abakinnyi benshi agiye yifuza, ariko bamwe bakayibenga, abandi bakurikiza amahane ma equipe, abandi bakabahenda. Urugero Ederson wa Nottingham wigire muri Manchester City, Matheus Fernandes na Sandro Tonali bagiye muri Tottenham, Chouameni bari batekerejeho birangira bagiye amasezerano muri Real Madrid, yewe na Ederson bari batekerejeho baranumvikanye nabaje akorewe medical test. Man U isanga ari ikibazo afite mwivi, nubwo batarabyitangariza ko ari cyo bamusanzemo, ariko Manchester kuri babantu baba insider nyine bakurikirana bivuga ko hari ikibazo yari afite mwivi. Rero bararebye aravuga atoya ntago twebwe tuguza abarwayi, ntago dukeneye ibicumba, ntago dukeneye abantu tuza kuvuza, dukeneye abajya mu kibuga, dukeneye abo twereza mu bitaro, dukeneye abantu bajya mu kibuga bagafasha umutoza Karika. Ubwo Man U yisanga sofa ku mazina y'abamediateri
ubu bagera kuri 5 bose byashobokaga hagombaga kuvamo nka 2 cyangwa se 3 bayibenze abandi gira ibyo ibanenga. Ariko sofa muri uwo mujyo umwe we yamaze kumusinyisha avuye mu kipe ya Chelsea witwa Andre Santos atanzwe $50 z'amapaundi. Ubwo uwo ni wo wenyine umaze kwinjiramo hari hagati mu kibuga kipe ya Manchester United, kandi muri impeshyi batubwiye ko ariho hantu bashaka gushyira imbaraga bagasinyisha byibura abamedateri ku buryo bitanadutungura babaye 3 yewe na bande bashobora kuba bagera. Rero muri uwo mujyo David Ornstein niwe wisa breaking nko nabigarukagaho ko Manchester United nyuma y'uko ibuza abo bose yongeye guhindura amaso nyuma y'amazina agiye avuga abamanukone bageze kuri Yuri Tielemans ukinira ikipe ya Aston Villa. Umusore ushimwa cyane bidasanzwe Manchester United ikintu cyuko yitwaye muri shampiyona y'Ubwongereza muri sezo zitari nke zitambutse, yaba akina ikipe ya Leicester City ndetse n'ikipe ya Aston Villa, cyane ko Manchester atari ubwa mbere mutekerejeho kuko akiri no mu ikipe ya Leicester City mbere ko iva mu 2023 aza muri Aston Villa. Nabwo Manchester yigeze kumushimaho, yigeze kumutekerezaho, nubwo abayobozi icyo gihe bari barimo atari bo barimo ubungubu ndavuga mu bijyanye n'ibiri technique cyane n'abafata imyemezo bakirimo, wenda navuga nka Family Grazer nibo bakirimo kuva 2023, ariko icyo gihe nabwo akiri muri Leicester City mu myaka itambutse Yuri Tielemans Manchester yigeze kumutekerezaho, ariko deal ni aba finalized ntibamugura cyane ko nicyo gihe Manchester ya sinyishaga abantu navuga ko bari kwitaraze the bling players babakinyi bashininga cyane ntibamushima. Ariko rero ngo ubu ko bagiye kumutekereza bwa kabiri sibwo bwa mbere kuko no muri iyo myaka yatambutse akiri muri Leicester City bamutekerejeho. Rero ibyo byahurana n'icyo kintu cyo kuba ari umuntu ufite ubunararibonye budasanzwe muri Premier League muri Leicester ndetse no ikipe ya Aston Villa, akavuga ati uyu yaba amahitamo meza. Ibigana muri uko gukomeza uyu numwe mu bagabo batari bato mu myaka kuko yavutse mu 1997 ubu byumvikanisha ko afite 29 akaba umediateri utekerezwa mu ikipe y'igihugu y'Ababiligi. Nzabigaruka mu buryo bwihariye cyane mbahereza biography ye n'icyo uyu musaza ni Manchester, ariko ndagerageza mbyibutemo nk'abakurikiranye imikino y'igikombe cy'isi gitambutse uyu niwe wari kapiteni inyuma ya Kevin De Bruyne. Hahandi Kevin De Bruyne nawe sometimes anigiye abagari mu kibuga, ariko Yuri Tielemans akaba ari we wambara armband. Bivugwa ko ari we ugiye kuyobora projet y'Ababiligi nyuma y'uko basezerana Espagne mu gikombe cy'isi ubu ngubu 2030. Yegazaza n'abatakiri muto kuko birumvikana kaza bamaze kujya imyaka 33, ariko n'uza butwaye generation y'icyo gihe y'Ababiligi, ari naho banamutegure muri gikombe cy'isi cya 2026 cyakinirwaga muri Leta Zunze za Amerika, ari we kapiteni wabo mu ikipe irimo abantu nka ba Romelu Lukaku, ikipe irimo abantu nka ba Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois ari mu izamu. Ariko aravuga atoya Yuri Tielemans n'ugomba kwambara iki gitambaro. Uwo muntu rero utekerezwaho gutyo qualité ubwiza ubunararibonye bwe nibuba ubushidikanywaho. Nkomeje rero nibyo David Ornstein yatangaje avuze ati abo bireba bose muri deal ikipe Aston Villa, Manchester United, aba agent w'uyu mukinnyi bose bamaze kugirana ibiganiro kuri izo nzego zigera kuri 3 biba bire kugira ngo transfer ibe yacamo kugira ngo bagerageze kwihutisha ukuntu iyi deal yahita iba finalized, yahita ishyirwaho akadomo. Ornstein akavuga ko Yuri Tielemans we ari keen on the deal, akeneye ko iyi deal icamo mu buryo bwihuse cyane ku buryo yahita yinjira yewe no muri camp y'ikipe ya Manchester United. So far bamaze iminsi if I'm not mistaken uyu ni nkwa kane cyangwa se wa gatatu batangiye imyitozo i Manchester. Rero bikavuga ko Manchester yiteguye kwishyura $35 z'amapaundi kuri uyu musore umaze gukina Ababiligi imikino igera kuri 90. Imikino 90 ntago aba ari mike mu ikipe y'igihugu. Ayo mafaranga rero angana na $35 z'amapaundi akaba ariyo ari mu release clause mu masezerano ye, cyangwa se akaba ariyo ingingo iri mu masezerano ye y'amafaranga ikipe yamwifuza zigatanga muri Aston Villa gatamurekura nta zindi negotiation zibayemo. Izo $35 z'amapaundi zigeze mu mayero zihita zizamo gutyo hafi ya 40. Nyewe ndaza kubigarukaho ngeze kuri Fabrizio Romano yagize icyo atangaze kandi nawe nibite nihutiraho cyane. Iyo nkuru ya David Ornstein yari yarabanjirije update z'abandi abari bo bose kuko niba bi breakinze imbere y'abandi. Fabrizio Romano rero nawe mu gihe cy'amasana abanyagize menshi kandi migira iminota wenda ushobora wenda kureba iyi video byamaze kwa amasaha, ariko ni mu minota itambutse miki itari na myinshi. Fabrizio Romano nawe rero waje guhita atanga update kuri uyu musore amugarukaho ku kijyanye no kwagiye kwerekeza mu ikipe ya Manchester United. We yatangiye avuga ati nyuma y'uko Manchester United naniwe cyangwa se ibonye ko Ederson atameze neza bagiye kumusubiza mu ikipe ya Atalanta, deal yamaze kuba off,
bamaze kuba bajya kuri Yuri Tielemans, anakotinga mugenzi we David Austin watangaje inkuru mbere y'abandi bantu bose avuga ko Yuri Tielemans bari kumutekereza nk'umuntu ugiye kuza gufatanya na Michael Carrick nk'umuntu ufite icyambere ubunararibonye mu gukina irushanwa rya Champions League kuko Aston Villa mu myaka uyu musore twa Yuri Tielemans ayimazemo yabakinnye Champions League inshuro ebyiri zose. Bakinnye Champions League inshuro ebyiri zose. Byumvikanisha ko ari umukinnyi ufite ubunararibonye muri Champions League. Icya kabiri ni ubunararibonye muri Premier League. Cya kintu natangiriyeho Austin nawe yagarutseho cyo kuba yaraciye muri Leicester City ndetse no muri Aston Villa akaba amaze muri championnat y'Ubwongereza imyaka itari mike. Ati rero uwo muntu ni umuntu w'ingenzi cyane mu mushinga w'ikipe ya Manchester United. Uyu Mutaliyani yavuze ati nawe Manchester United ati igiye ku active release clause ya $41 z'amayero amapaundi zikaba 35 z'amapaundi kugira ngo uyu musore wa Atalanta ita joininga ikipe ya Manchester United. Nyuma yo gusinyisha Andre Santos byamaze kuba done 100%, Yuri Tielemans niwe uri we umumediateur wa kabiri uri bwinjiye mu ikipe ya Manchester United nyuma yuko deal ya Ederson ikorinzwe off ku munsi uwo kuwa gatanu w'icyumweru cyatambutse, hanyuma akaba ari nawe kubuze guhita we yerekeza asubira mu kipe ya Atalanta nayo yamaze kuba imuterekera offer yo kumwongera amasezerano amugeza 2031. Kona ko yagasesetsemo kuri Ederson Silva byanze muri Manchester United avuga ko ikipe ya Atalanta iri guhereza umunya Brazil amasezerano amugeza mu kwa gatatu 2031, ariko ngo umwanzuro no gufatwa n'uyu munya Brazil Ederson ubona baye disappointed cyane no kuba atagiye gukina ikipe ya Manchester United akabisubiye muri championnat yo mu Butaliyani ngo byamukozeho mu buryo ubudasanzwe. Yuri Tielemans rero nabigarutseho ni umukinnyi wavutse mu 1997. Bumwe mu bwiza bwe hakaba harimo imboni ye imufasha mu kureba abagenzi bo bahagaze kugira ngo bahereze iyo mipira atanga nayo ikaba imwe muri kalita afite uburyo pasamo imipira cyane ariko imiremire ibohora aba winga na rutayizamu. Ni umuhanga mu gutanga ama long range passes. Ikindi kintu gikomeye akaba umuhanga mu gushota amashoti ya kure, ari mu mediateur bafite ibitego mu maguru. Akaba yaravukiye mu kaji kitwa St Peter's Liu abakazi nako mu mujyi wo mu nakaji gato kaba mu Bubiligi. Uyu musore akaba ari nawe mukinnyi wo mu Bubiligi wakoze amateka yo gukina Champions League ari muto mu myaka, icyo gihe abikora afite imyaka 16 yari mu Bubiligi. Biography ye nzanyuramo irimo utuntu twinshi turyoshye dutangaje, kuntu yatangiye gukina umupira ari umuzamu, nzatubanyuramo twose aka kanya wenda ndagereza niba utanagira ngo update kuri transfer update ye. Ariko uyu musore afite byinshi azaniye ikipe ya Manchester United. Afite ababyeyi be bombi, umwe ufite inkomoko hano mu gihugu cy'abaturanyi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, wakaba na mama we. Papa we ni umubirigi nayo mpamvu nyina kini ikipe y'Igihugu y'Ababirigi, akaba yaranavukiye mu Bubiligi nkuko nabigarutseho. Yewe akaba yarakuranye indangagaciro z'Ababirigi, imyigire ye, umupira byose akaba yarabyigiye mu Bubiligi. Kariyeri ye yashyizwemo imbaraga cyane na papa we watangiye kumwinjiza mu makipe y'abatagiye atandukanye yo mu maklub yahariya mu Bubiligi. Akaba nawe umugabo ubu ngubu ku myaka 29. Yuri Tielemans afite abana batatu. Ni umupapa Manchester yinjizemo, ntago ari umusore, ni umuntu ufite urugo wibarutse abana batatu. Byumvikanisha ko hari ibintu utamubonamo, hari ibintu utamusangamo. Ndavuga muri bimwe bijya biba ku bakinnyi b'abajene cyangwa se babana, hari cyo kintu cya maturité. Byumvikanisha ko man ntizanye experience gusa, hari n'ubwo serious bazanye mu muntu w'umupapa. Abapapa bazwiho kugira igitsura, abapapa bazwiho gufata ibyemezo, abapapa bazwiho kuyobora. Ubwo rero kuri Manchester binjijemo umuntu w'umupapa Yuri Tielemans. Kuko nabigarutseho atangiye umupira we w'amaguru, ntabwo yawutangiye akina hagati mu kibuga. Mu myaka ye 2 ya mbere, afite imyaka 5, 2 ya mbere atangiye gukina umupira. Yatangiye akina ari umuzamu. Umunsi umwe bamutsinda ngo igitego cyamubabaje cyane, afata umwanzuro wo gufata umupira bakimara kumutsinda igitego. Murabizi utwana tw'imyaka 5, 6, 7 gutyo hari ukuntu tuba tumeze kankoresha terime nk'udusazi mu mutwe mu kuntu dufata ibyemezo bitunguranye. Bamuteye ngo igitego ntiyabyumva ukuntu icyo gitego bakimutsinze, arababara cyane, ahita afata baro aracenga paka ahita aterekamo igitego.
kuvuga icyo gihe umutoza wamutozaga yahise afata umwanzuro w'uko atazongera gukina mu izamu ahita amushyira hagati mu kibuga na n'ubu niho agikina kuva icyo gihe mu myaka ubwo 23 itambutse n'ine gutyo Yuri Tielemans kuko ibyo yabikoze afite imyaka 5 yakuriye mu bato ba Anderlecht niho nayo yatangiriye umupira paka avuyemo yerekeje mu makipe yagiye abamenyenyeri nka za Monaco ava muri Monaco aza mu Bwongereza muri Leicester City aca muri Aston Villa ariyo yari arimo ubu rero bikaba byitezwe ko soon bitari butinde ari we yamaze kuba umukinnyi w'ikipe ya Manchester United umukinnyi udasanzwe ugize kariyeri nziza cyane mu kipe ya Aston Villa nagerageje gukurikirana mbona amwe mu magambo akomeye cyane abatoza abagiye batandukanye barimo nko Aston Villa Unai Emery igeze kumugarukaho muri sezo yabanjirije ingi dutoje bamubaza ku bwiza bwa Yuri Tielemans ahina amagambo menshi yaragiye kuvuga avuga ko hari make yabo babwira ari bubafashe avuga ati his best quality is in his mind and his mentality atubwiza bwa Yuri Tielemans mu bushakire mu mutwe mu bwonko bwe ndetse no mu mitekerereze ye yagutse ikuze mwibireberera mu gutanga passe mwibirebera mu katera amashota atsinda ibitego mwibireberera muri physique ye mwibirera muri communication murebe mu mutwe we byumvikanisha nicyo cyo nagarutseho cyo kuba ari umuntu w'umupapa ufite abana batatu umuntu ufite experience yo guhesha Aston Villa qualification za Champions League zigera kuri 2021 Leicester yahuye na Chelsea bayitsinda igitego kimwe cyakoze ikinyuranyo cyatsinzwe na Yuri Tielemans cyaheje Leicester igikombe cya FA Cup cyambere mu mateka yabo Leicester na 16 yaratwaye Premier League ariko itaratwara FA Cup 2021 if I'm not mistaken ku gitego cy'uyu mutara mitwa Yuri Tielemans kibahesha FA Cup no mukinyi ufite ibikombe mu ntoki ze muri Anderlecht yatwaye ibikombe akiri umwana afite imyaka 17 yakinye Champions League afite imyaka 16 nabigarutseho niwe mu Birigi muto wakinye Champions League ari muto icyo gihe ari muri Anderlecht afite imyaka 16 afite uduhigo twinshi ndaza kugenda ntugarukaho gende ngaruka kuri bimwe mu bintu avugwaho imbaraga ze strengths nizihe Manchester United kuza araza kine kuhe mwanya profile ye irabihe by the way nabonye umwe mu ba captain w'ikipe ya Aston Villa uyu mutaramu witwa Johnny McGinn si umunya Scotland urara cyane nawe yeze kumugarukaho avuga kuri Yuri Tielemans by'umwihariko muri sezo zagiye zitambuka nk'umukinnyi bakinanaga muri iyi Premier League nawe agenda mu yashimagiza cyane avuga ati Yuri Tielemans ni umukinnyi udasanzwe muri sezo ya 2024 2025 Magini yamwitoreye nk'umukinnyi wabo w'umwaka avuga ati he is the best player of the season mu kipe yacu ya Aston Villa ubwo rero uyu mutipe n'ibindi byinshi agiye bifitemo biri mu byashingiyeho Manchester United ivuga ati uyu mutara twamuzana ubwo by the way no gusezererwa kwabo wenda nakantu giye gusorezaho gusezererwa kwabo na Espagne ababyibuka basezererwa na Espagne uyu musore witwa Yuri Tielemans uwo mukino yagombaga kubanzamo yagombaga kuwukina banamushyize muri 11 ariko bari muri warm up aza kugira ikibazo asimburwa n'undi mu mediateur witwa Hans van Aken birangira uwo mukino atawukinye Espagne birangiye n'abajanjagure Mediane irabatsinda irabasezera ariko sofa mu gikombe cy'isi cya kirimo kitararangira ababirigi mwe makinyi bagenderagaho bari muri mutara mitwa Yuri Tielemans ko ndabyibuka umukino ababyibuka Senegal yari yasoje aferi yatsinze abirigi ibitego bibiri ku busa ariko biza gusaba iminota nk'umunani ya nyuma y'umukino ubwo Yuri Tielemans yashwanaga na Leandro Trossard akamutuka kamugata ariko nkawe uba muzima cya kintu cya mentality mwahagurutse tugahangana k'iminota itararangira uwo mukino ni watsinzemo ibitego bibiri yese bisezera Senegal hazaho n'ikindi cya gatatu if I'm not mistaken cya Romelu Lukaku gutyo mukuntu birangira ababirigi bakomeje basezera Senegal yari yasoje aferi yabatsinze ibitego bibiri kubusa banasimbuje Papet yabo binamuviramo kwirukanwa kubera ukuntu batumva ukuntu ububirigi bakubise comeback uwo mukino mu bitego bitatu ababirigi batsinze Yuri Tielemans yatsinzemo bibiri bidasanzwe ari nawe capitaine bakurikijeho ndi mukino wa Leta Zunze Amerika
bayikubita ibitego 4-1 yuri Tielemans nawe yakinnye iminota 90 yose nk'umukinnyi mukuru rero uyu niwe Manchester United yinjijemo isazo yatambutse muri Aston Villa abakina Europa League banatwaye uri kumva by the way n'ikindi kintu nibagiwe n'umukinnyi watwaye igikombe cya Europa League nyuma y'icya FA Cup nagarutse yatoranye n'ikipe ya Leicester City yatwaye Europa League ari kumwe n'ikipe ya Aston Villa muri iyo run yakinnye imikino 9 atsindamo ibitego 2 anatanga assist 3 muri Premier League imikino 25 nubwo yahaje kugeramo akabazo k'imvune ariko yatanzemo assist 4 numwe mu bakinnyi mu myaka yatambutse ndabona nko muri saison yari yabanjirije isize muri statistique yakine Leicester City imikino 53 overall muri saison harimo ya Champions League 12 iyo 12 ya Champions League atsindamo ibitego 2 anatanga assist 3 ni umutara mufite ibitego mu maguru cyacyo nagarutse cy'amashoti ya kure ariko byose ikidasanzwe ifitemo nko nayemereye yabigarutseho it's his mind and his mentality imitekerereze ye ndetse n'ubwonko bwe ukuntu akaze cyane umukinnyi mukuru nanjye rwose ira geste nabonye bakina na Senegal atuka Leandro Trossard wa Arsenal avuga ati wowe nibinakunda bagusore mu kibuga cyo gihe Trossard byaranangiye asohotse bajya muri extra time irangira wasezereye Senegal Trossard ubwo niwe waje kumwishakiramo baramubwira ati kabisa we did it captain ubwo rero nguyu Yuri Tielemans bivugwa ko Manchester United yamaze kuba isozanya nawe ibiganiro agiye kuba abumukinnyi mushya w'ikipe ya Manchester United nyuma yuko deal ya Ederson ibaye off update nangu fitiye bazicarane gake gake ukomeze nawe ushaka udukuru noneho mukanyanze ngwereza the all biography icyo azaniye Manchester icyo aba legends wa Manchester United bahise bamuvugaho kuba ari papa nabonye batangaza cyane pe buri kanya bafite akantu ko kuvuga cyane ku mukinnyi Manchester yasinyisha cyangwa se iba yifuza we ni inkuru wakiruyite kuri Tielemans wari usanzwe sumuzi Tielemans mwari musanzwe mumuzi ko mumenya simvuga kumubona gutya mu isura kuvuga ngo izina rye ndarizi ndavuga kumumenya uko akina urabona ari cyazeneye Manchester urabona hari inyongera azanye muri Mediane ya Manchester ubwo kuri nge ku giti cyanjye kuri Manchester afite abayobozi nka ba Bruno uyu mutaramu nabonye afite ishyaka nk'irya Bruno ubwo bungutse undi muyobozi ukomeye cyane uzaba uri hafi ya defense experience ya Premier League ni ikintu cy'ingenzi cyane imyaka 29 ushobora kwibaza atari ko si yo myaka ko twumva ajya kwegera 30 simukora ariko ku mubiri we uko yitwara top professional umuntu ufite experience byibura yasezo zishobora kuba zigera zirenga 5 ari muri Premier League yarakinyo Champions League sezo zigera kuri 2 yatwaye Europa League yatwaye FA Cup mukinyi ufite iyo midari ufite imidende hapana mu Bwongereza ariko no ku mugabane w'Uburayi so hari increase navuga mu kijyanye na experience Manchester yungutse ari muri Mediane yabo ikomeye cyane kubyo aje gafatanya n'abana ba Andre Santos bafite impano zidashidikanywaho ba Kobe Maino kuko nk'ikintu gitangaje Yuri Tielemans ari more decorated afite imidende myinshi kurusha abo ba Kobe Maino afite imidende myinshi kurusha aba Andre Santos no mugabo nyine Manchester yinjijemo kabisa ubazaniye unararibonye ubazaniye ibikombe ubazaniye ibitego ubazaniye maturité gukuza abakinnyi bari hari hagati mu kibuga saison nk'eshatenye nziza rwose akayazibahereza mu gihe bari gureshya izindi bano z'abakinnyi bakiri bato yacyari Kigali Sport yanacyari Freddy's ubwo ngushimira tubanye kugirana muri iyi minota ubwo mu gusoza nkwifurize gukomeza guhirwa nimba uri mu mirimo nimba uri kwicika umuhanda mwiza nimba uri no kuyijyamo umurimo mwiza cyane hasta la vista.